Miyam kita mukta ngasih topik no peace no progress. Ayam mana loin khang dabang akta ni madudi maruai na tang dulai tawa phibam mama punsi mare nama lai terdi progress hai di cokhat pa aduga mangum tu cenghan besi ngunggande aduga wai hai bani aduga tawu yes maruai na waba aduga nungai taba aduga sati pa thok panam lai so makhoi singdu kautho maga mangum tu cenghan ba chat pasi madi lepa yade khara tappa aduna makhala mani aduga chatpadi lepadi yataba aduga maruai na hujik lai riba Manipur from daira kana hujik se Manipur da political instability political ki charang ababa adum ugre hujik leiri aduga maruai na hangnari bu wafam di chap chana masing leijaba aduguma political party ama leina president rule karigi haibe se acho wahangni hujik tu mang da dum tar leiba aduga maruai na laise governor aduga governor si president rule gi matam khoigi matungina governor se khare hen active ore maruai na secretary ta kaida kariguma kanda phamakpa ngarang maksu dum phami aduga security review gi meeting sing kari sing aduga effective administration si kamai chalan gate ge haibagi tangkak sing kari sing yauri aduna laiba wafam di huji godi film se sarang na bamdi lere political gi aduga president rule laibanina khara phaba aduga somda phaba yaningde haibagi wafam sing kari sing aduga governor gi maike gi rajbhan office gi thole si lakhiba khulai sing police station dagi aduga armory dagi lakhiba khulai sing maru sing kono tingalo deadline piri week ama aduna swaida charang na ba achobam di lere aduga mayam na mu khara panari se sarang na ba sigi hek mathangda kitang tangdu leitaba phibam ma lakadoribra aduga tangdu leitaba phimdu la akanda lengba otpa khara wana chatliba ekoi gi progress si khara yang changchalakpa ngamgodra haibagi acho wahom de thokli swaida khana janaba tanjani lone yengbiri bu punamakbu sarachandra sarmana impact news gi manul taram nokchari lone ngasigi topic da khana ne novesta lengchen biriba ge singbi khana nabi du lengchen biriba ge singbi huju je gi yet ithang tang phabiri bese Dr. Yumnam Premananda head of department law ne Manipur University oja Premananda bihan taram nokchari du oja Premanda gi oida lengchen biri bese Pradeep Hanjobam editor IRAP ni taung Pradeep sutaram nokchari du taung Pradeep gi oida agine yet tangnam pamani jari bese Professor CH Prironjan Department of Economics Manipur University ni oja Priom sutaram nokchari oja Premanda loga duga charang nobam yauri oja adu aduna oja da lakcharam ge aduga mathang chakhina ba tawjage aduga maru hojik lai si political ki charang nobam di dum leire charang na badu ku on bangam da bagi area ma sudum miyam da dum ubu male aduga maruina yes handaki lady but suspended animation si thamani stay da popular government ama dum halakini haibagi hope am dum lady lady aduga masi marak stay da governor gi kari gi khara hen active orakpa aduga maruina order sing kari sing hapta ama deadline pirakpa khulai lakhiba sing kari sing thingal oharakpa sarang na basing sigi marakta marumda kitang tangdu leita bama hope to yabra lady film se to godu khungak pa phaba yaroi rally sing kari sing chali khonjel yam hongna tholei operation chathaba yaroina at the same time security ki maikei dagi di disarm gi process se maikei animal to uba phangi ihana na kari wafam thamini goja Premanda disarm di adum tawba da khalei ko haidi hana sunaba tawri na khulai ni hana ri se haidi thaini do mai mukna ga sanaba boxing thindana borga di kharam lai ba ko sin nomai gi poni aduna disarm budi tawba chumren khale aduda disarm do one sided orga di phati na ko one sided orga na ti khara kha budi phari do tawgoda budi pha di da jingda kaida dum chatana uba du di thodona tawbudi thengna di adumadi phati aduna hujik tawrisi governor na budi notice thwe khabada kaida bota public notice ni thoisi looted ka illegal arms ka ko en na sambani aduna phaktari da suspension operation da laiba kangbu du gi pairi no mai na illegal kaudori bra adudi looted na tamni na ko okay hadagi da som dagi changai ba Myanmar far changai ba arm trade ki kari gi si arm traffic mayam weapons mayam traffic tawrisi na kamai tawno khoi issue si hauda ngai ri khan bi ai haubagi potni aduna khara yengi si haibagi potni aduga ka khoi gi thingel du taina dre nasi khongna attack taw lere ba sima asoi ba lere adu anyway we hope improvement lakani khali adagi di khoi si makok dim hore lan se mangai lana kuki terrorist sing sina mi tana hatpa drone kapa adagi attack taw jaga da khoi gi anytime ko mana attack taw ngamba
kanam ta thingno force lai ta ba free to kill anyone moi de pi right se adu gi poti sum le ramaga adu makti hoji ki nongmai kha kapak thai nongmai maru loi bra understanding am lai bra adu le ram ne khoi na khang de manungi potsi ma na hoji luri sina swai da khoi mayam imai ben sing si ma pa loi thok le hoji khun nga ko pha ba ya roi hai ba kholaw ma thok le ko adu si am organize o hen ni khun nga ko pha ba ya roi si this is the right of the citizen ni khun ngak pa si ni moi si ngai ne moi attack to ga moi pha ba ko if they are the moi na pai ba khulai de nong mi ga wana ti mana nga sai gi any che ku pai ro nung ku pai ro ade utu ba tu pai ro mar mak te khulai ga taram ga khun ba yarong ga dra this different thing ai khang de mu ta yam kana ana moi attack to ga de moi pha ba defend to bu di pha ba de lu gi ni ko ya ji se lu de ai si right to defend ni right to private defense hai ji ta wo henjel de ya de proportionate oi tare mina nangon da kin thilaga nang thang ya lu di ya roi ba ko kin thiladi kin ngak tare proportionate oi tare aduga proportionate oi da ba adagi di paisa khaira mana singba mi hala mana singba moina atopa crime tor maga di leba ki defend to na ta atopa crime tor maga di moi pha ba ya ko this different thing ni aduga khun nga ko pha ba ya roi hai si di this ai kham ba rightful claim ni adu ai khan ba da praja sing da pakata launa motana high court ta ko pi lama thaba chungbani kai no si di defense of India ni sai hore lo haijara ke ko na dum lo gi lai supreme court ki ruling khar lai adra si sing si am lai ben da madu gi criteria framework tu lak tha ba adi hen badi pha doi ni ko adi upai leiti lo su kan bangam moi lo na kan bangam ba area khale adai dra khoi move to hom changi ado khwai da phabadi masi khoi gi akhoi mamang da haijara ram da tok da wan da akhoi da sathi na leibak ning ba single MLA leita ba khoi si da yam sathi je humbu si forsa lo sat pai tare si sawa de ga hai de adra ba akhoi jam pendre akhoi hai di mushna khatang phar din na leibak sam kalam ya jan da ado pulap somlap na phatre ba akhoi na haijam lum da pass to ko no assembly da village akhoi gi protection hai ga dra adi rehabilitation ek amaga bill pass to ho adagi di resettlement rehabilitation compensation bill nga pass to ho ko en hai ji kuiram sai helabani one ya helabani ko hai lauri ji adu kaidau legi sin sarkar legi dubu kaidau na bono sinida sum laira ga wari sati bon khra ka soro khra sem adagi di function gra to khuba gra khu basan gra pi that's not government is life ka property nga ka adu anyway hojik ti pr laire akhoi khutam ta leitre khoi khutai bu thani lei thani si manung da within 2 month ki manung da parliament approve tawrani soi da tawrani march ki tara de parliament resume tawtoi ni aro soi puthorani aduga khara lega do assembly suspend to gi possibility is very high kai no ha ka da hojik po da kanam da claim tawdri si angak pulai bang ni majority command tawga number lega claim ngamak tram ni and I again saying repeatedly handaki kari ba moi sing sa politics gi sainas lo but that is an appropriate way bokale piranu ko pura potha be ran ti de next thing hujik suspended animation ne duga mathang number le claim thongam dra assembly ngai ni kari gi khara PR gi khara amu shaklon hongak pagi area duni oja primandan thambiri se duga yes understanding am le bam changani duga taseng defense gi kari gi leibo potu di adoi du di khara shortly handle to gi kari gi mathau tani haibani maroina peace tu lakki haragati peace porungna bhavon nabada hena sarang nabam thosu matu phajabo haibani oja prionjan maroina lairi se hojikti political gi turmoil amadum ure da adugo political turmoil do krai deno mu PRM la kan suspended animation nanjala tangre now hojikti khulai sing kari sing pikal haibagi kari game la yes both side disarm to gi ID process am di uba phangi oja adu hojikki charang riba sigi khara mu charang nari besi lohir kan do da kitang tang du leita ba punsi mare lama uba phangbagi area am lebra so that aikoi se shanti do hanjandradi progress hem di chatpa yawi damina economics ki yeng dei kamai yeng bi oja handaki juncture se haibitare political instability social instability economic instability yes high instability sing se masi kamai tawdana stabilize tawgadagi haibina wahang amani yes masi stabilize tawbiu haibasi hogi bisahi gi me 3 dagi adum every section of society na haidan laabani ko center no intervene tawdi are akhoi gi ministry or lengak pai riba kanusin noisu kaita tawdi haidana so many things civil societies noi kaidori haidana jahi ani pharap kasi akhoi gi absolute instability and indecision haibetare yes akhoi every anu hosi maya mawang de leiri di
what do we want sine aikhoi society Meitei society Kuki society Naga society aikhoi gi Manipuri gi composite of Manipur society se what do we want husigi matam sidu aikhoi na man adu tawre haidana aikhoi na tuka thibagi matam lo I don't think it's time for nitpicking haibitare aikhoi na peace demand tawi political stability demand tawi center noina tawungamba intervention valley desni khangde chingdani khangde nokhoi to tawdi na hairi bana trene khoina now aikhoi why are we at a loss political class su at a loss aina chief minister oini aina lead tawna haidana madugi power game gi dynamics to the prajabu kauthu ba economy and welfare the inter ethnic relationship time immemorially leramba se karmai tawna phani kaina khanbagi mahutta political advantage launaraga both sides tagi taunari bisi karino haba so I think when ultimately center na Delhi gi political dispensation sina hairi sine he Manipur gi se akoi nan goi so I told the home minister na do I'll take care of the hills the chief minister I'll take care adu ki wang de chat kare madu ki political rhetoric hai tare bangan ngang na bodo adu ki wang de chat kare hojik de hai India ki security ki issue ni sil hek hobude dum khangna moi se dum hai koi se dum hai everybody saying that now are we concerned aduna Delhi na concern oidana makhoina la another ministry ma install tawna ba honare they were also taken by surprise ada karino Delhi su did they moin over expect or moi chief minister ma hapangam ne na khalambra or why it did not transpire adigi suddenly la heraga kari haibitare pulap he hani gi leibido governor te chat symptomatic oba khoin uri myam se gu matam da Delhi su mo hi calculations e kadai dum no ma political stability se purakpada appeasement ki policy kar sadaba amana haridi tataw haiba adigi internal oina BJP ki manung dagi this dissidents ram taw punama ke taru ga tawne halarga suddenly he found that the numbers were not there so Delhi itself ke dog dagi se seriousness mo moida dilemma man leigre aduna yengbaddi governor ama new chief secretary you know yamna vital oba coaching che strategic oba conversing political and military moves haibitare ano go paramilitary force 1000 na koi se more than 60000 hene leire daine so asumaina plan tawre heraga either hanigi leireba kamu si da help toba ama or ano go decision si da tonge heraga makhoina strong governor and a chief secretary appointed by la heraga some stability pura kadra haidana Delhi gi ngasai gi magi strategic plan ado Manipur do yora kanda grok nong ni khaire because BJP itself na leadership choose to ngam there shame on them jimiko sini aduna sigi marak se sida what does society want akoi gi political class se corrupt ni moi laiba ki khande adu to thetan haidana matam magan bagi matam na I hajari se makoi bu criticize to you know habinate ko there are more important things of how within this present gi rule la or say governor sigi mandatory mong se sida akoi kamai to react to gi se kulai surrender to hairo he khog de na khoina unless there is peace akoi dialogue to we are always khangi ne center na so hai akoi na so hai adu ida akoi peace pam se praja gi hamba hana pam gi benatra hujik no the praja na peace pam gi brava do we want peace to return adu idi disarm to we sida sing the leriba kambu gi su tam da leriba kambu siu makoi gi disarming gi process se kamai to the human of your mongda aduga ani mak na yagadaba mongda stable of your mongda karmaina purakta ge haibase masi governor ki mamangda leiribani home ministry mamangda leiribani haijariba adana masida how do we react mangon na mating pangsin kadra strategically governor ki thinking sida mana tore is yes mana 7 days manung surrender toroga hek no ngalo phabadu yes kitang overreach habado ko reaction to suddenly so ma hando kredana so ai khoina karmai tawtana governor says that as an agent lady mox that the khari chathagini ko suspended animation se chathag to help him because ultimately chai ani says that we Manipuris
ꯆꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯇꯝꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯅ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯄꯔꯄꯤꯆꯨꯑꯦꯜ ꯐꯣꯔꯑꯦꯚꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯅ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯀꯀꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ any dispensation any CM lasung gamoy we need the cooperation and strategic intervention from center haibase akoi realize tawriba natro Okay. adu rebi akoi kamai tawgadiga haibedo we people we civil society mix and agency we are not able to give a kari haitare peace kamai purakadiga haisida strategically and realistically and ground levels da kamai purakadi haibedo adu om da kitang considered oina ai junction the payena lojage it's not time to fight it's not time to blame any other except ourselves yes yam phajaba wafam ne madu de tawi di yes hojikti upai lete dana upai lete bai di maroi na nakan nakan ani se manipur gi di ngak di oiba lamdam si gi ngak di oiba tawudabo yasanaba aduga peace ki kari gi matang haiba kanda adoi tangkak to aikhoi masen amaga amaga hona jaraga purakpa ngamdabaduna maram orakanda center gi intervention ama tong prade Maroina opening remarks at yes, no peace, no progress, opening remark Tambiani. The water was labor instability political in ready. Ozana hybrid with the social instability insulated Duga economically, so I shoot instability lady. Ozana Tam than a home blowing posel absolute instability have a gamer. Hosic lady with him. PR lacre, political instability like PR lacre, Hosic. Nakananimiki disarm to weakerigi, Kongjang Machanjali, Kompam Tanjali. Swai si yam kupna yang hom thuk tani maram di amarom dana tau amarom dana khara amu itok tok da ipen pen roi swai area sema ta sen pasen pis pa ma ga ya bene kamai thamani gi dam yam chumi ta sen hui sida nakanani mu tau do bai du sanga ya roi adu hui kana sida political instability ha kan sida PRC so hui he yang PRC government they having one chale PRC is a form of government akona popular government sida मागी constitutional duty में से पांठों को अंदर का अंदर PR लाग पने वा constitution की terms में से violate तो रखा अंदर नतर upkeep तो मग तंगा मतरा से दा PR is a emergency measure रोने लाग पने जाना अगर PR से government नती हाई यार मागी government की mechanism में कहने है वो अदने animal government है कोई न पामी से ना popular government पामी हाई से ना कहीं नोड़ा कोई की ground ले बा गना में sentiment में reflect हो गया है सब में हाई का से दा आई constitution दा कोई constitution MLA ना ताऊ का ता नहीं कहना माय बहुत तो कोई आई थादर का दो नहीं ना PR लाका से दिखना कोई थादर का दो दे माई दे माई थबक तो लो रे हमारी तो लो हमारी क्या से कोई फाइल मूव तो कैसे दा अरे तो लो रे माई कोई से फाइल मूव तो उधर आई उन सोकनी तो बिनो है कैसे दा कंप्लेंट तो वही बेसिस हम लेना कोई सिंगल साइकी डायलेक्टिक हम ले रहा माई वोटर में हमसे का पॉपुलर गवर्नमेंट का अरे पॉपुलर गवर्नमेंट से मतलब तो हम अंदर कैसे रहने कोई PR लाक पाइन लाई से तो उसे दा अदना कोई constitutional duty में पांठों अंदर वाला कोई से लाखी बस दा कितन मोंग दाई दा मजा आमा यावा हेबु CM resign तो रे INCC होगी नहा मगदा constitution kan ora ka musle ko moi gi handak to people's chronicle irek pa dhruva ariba moi ni besedum yeng ma ta no ha ta am literate ni to ko ye ha pa ha men da wa ado constitutional president me am su sai to kan se da sei se da hoina to ri si hogi article 174 da kan da hogi थातर मुंडे असेंबली होल्ड हो है ना होल्ड हो से तो बिसना करी काय के हेदा सही अथॉरिटेरियन पोट की सही पॉपुलर मैंडेट की पोसे हंडो की भी पोट PR लाप से मान भाई PR दी पॉपुलर मान ना ट्रेना समझ असेंबली होल्ड हो रे PR के समान है PR असेंबली से नहीं ना तो रे ना असेंबली होल्ड हो तब इसी अदो असी पोसे लागता ना भाई ना 6 मंथ्स की पीरे से पीरे अदो मपु हाजी की इन पावे माईกันसो कई गुमदा तो से अखोइना चप चाने तो मुझे दा लीवे पीपल लेख रहे बा से कोना मनियोन रे यानी हर दी संग ये तो इन तो बा था तो ngam khoi sirana ngamro he post or me adana PR in thama se thama isbo PR tham kan su BJP gi sarkar oi bina center ni kan su amu ri right yana bi liwe am thamba keno ra moi election dar mathang character se state mang jo doini koi political arithmetic si yeng ro ko tension kan se koi state ko ni thoi ronda koi rule ga haina kan se ama mang doin se sa ke election hasi to ga board character gari adana adus mang hin da ba adana suspended animation thamaga saigi manungi problem si lora kan amu hana right yana bi
haina sim kana si mangonda si openness thamam haitare ne heda yar assembly muthal si no si yadre mamu election tor si hai ka ha mo haining da ba ade ma da chahi ani su walina assembly ki terms loi do ba chahi ani to kan sira khoi gi dan sira su financial involvement chaw yaw election to ba si besha changna to na te adik pos kha yaw mo to ba chahi ani lai kan sira hanjan to pos ado adum consideration ama o jakran su constitutional can also mandate sida article 371 can say para 1 sida yaw pos si hasi rigid maknati hai pos ni man hasi agi to hanagi interpretation hai is baba adubu lani na thokre lan thom ni na khudak ti yaro do wi khoi mandate am kai le adugi adi to lak ba hai dar daga cm resign ko to kan sida kaino cmc koi cabinet system zamana force among equal hai di masi ila moi cabinet machine de yanaraga sin oseina ada mara zain tor gadis cabinet su luin tu dra hi pose sigi sita sigi matan su habet nei no kan sita is either could not hai mana cm der team hamad leiba cm team na team leader yaw kan samoi le hobe ya dra hai pose da tien ram nama hogi example si to kan sita ngam gi de heba ngam de hai si to hum thok de hai ra ngam gi bu oi da hai pon le ko ngam da na cabinet si ran to ngam dre moi leader no khang ngandre tok de ra nadra cm to kan sira cabinet loin to khong tok rai ada ke banda khoina sarkar am to kan sira sarkar bi phagre cabinet to kan sira cm to kan tu hadi ke cm na re haruni nadra se ke banda any cm ko ada sira na adana silokre haruni adi sarkar kai to hai pose si ko hangi ai ba ke no da khoina to sira cmc absent no kan da deputy cm no hodini akoi cabinet system sir sa hejari ba akoi gi principle si first among equal ni team leader is upon football this is a captain the injured organs the football team the mud be adina almai to na to hun thokra kai si so it's a wide area for the debate hai dar nei na pham ko to hun thokra hai je to ngan do pot te rama mata ni thokre su ngamagari ngam do hai posle na asigi mayam se khoi sida manipur tholei si hanagi si unprecedented hai da ha asmai to pot le tamina example as adu thokre have so yamna rare example hai ma so tien rama hogi kari puthona bo adani adu ta sen heda khoina ga sida sito ondre constituency yauli have tapana ta portfolio visa adu khoi se lady si constitutional crisis hedu later nina khwaidi best solution si pr ne lakre la kan se kero ha kan se pr se su khoi ye already it's also government sida khoi government council and same ga haji si governor si secretary family hire na my advisor ram phondori mas phondori han haido ba kanogi le pogi kale don advisor ram phamani mana basanta pham ka da phamani ga hairina minister mai to dana moisu amur am da hai sarkar ne ba sarkar se non elected government haidare adana mogi bagan se life span so 6 months period 6 months da 2 months or balan approve to 2 months le sele approve to 6 months aru sando ke ga so 6 months sando podana it cannot go beyond 3 years Punjab Kashmir ke thoki ba president di organs da se hiom de hen sang yaro hai bum de adu di ora khoi sida 6 months or election to wa yam tenap Kashmir ho da Punjab ho yam thom ba Iran la India gi wena yam challenging way ga khanja dana CPR thang to kan sida almai tham ho su it cannot go beyond 3 years high le jere na si myam se na khoi le ro challenge sida lai kan sida khoi PR da lai kan sida ka we do kuina khoi si spine le hele no ha ngaran han thoki problem do chahi ma thoki problem do kem yam henjal labra adum chamanam ne bra chamana ri ga do chahi ma do to PR se hai bum slai na adu kuina adu ngai re no hai bum slai re adu to kan sida de khoi sarkar hai kan sida sina basic to lai ko what is a state is like kan sida karino hai kan sida kanana power by hum to hai post la kan sida state is any authority PRO yo aduga khoi popular government yo PR consider khoi state higi magi one of the basic characters hai kan consider consider monopoly over legitimate violence and have kan khoi Max Weber hamse state defined kind of European concepts in chang de organ state have a modern state have notions mak so khoi sum puslisi khoi Westphalian model in hainari ba Europe to tholopa moi experience tholopa state colonial na amtung da lai khoi han leisure state ka colonial khoi introduce ogino state se ma de adu busina adam standardized state do hramina state he kan ha kan sida khoi han is do ngai se da legitimate violence hedi kholai pai ba kholai is prohibited bor kholai pai ba army pai ani state na pai ani army has state ni ko police na pai ani atai pai illegal ni sine Max Weber has aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯃꯥ ꯊꯣꯛ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯅꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤꯅ ꯂꯩꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯅ ꯂꯩꯍꯟꯖꯗ꯭ꯔꯤꯔꯥ ꯂꯩꯍꯟꯖꯗ꯭ꯔꯤꯔꯥ ꯂꯥꯛꯁꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯇꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯉꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯆꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯩ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯋꯥꯀꯠ ꯌꯥꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯋꯥꯀꯠ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯕꯔꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯊꯣꯛꯇꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯄꯔꯁꯦꯞꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯁꯟ ꯉꯝꯃ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯄꯥꯟꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯔꯨꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯁ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯔ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯁꯣꯐꯂꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯩ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯖꯔꯝꯒꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯥꯃꯥꯎ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯎ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤ ꯗꯤꯁꯥꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯁꯣ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯤꯁ ꯍꯩꯗꯣ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯣꯞ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯞ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯔꯦꯟꯇꯤ ꯇꯧ ꯉꯝꯃ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯤ ꯕꯣꯔꯣ ꯇꯧꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯦꯀꯦꯕꯦꯂꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯅ ꯆꯦꯞꯇꯔ 7 8 ꯆꯦꯞꯇꯔ 17 ꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯆꯦꯞꯇꯔ 17 ꯌꯥꯎꯏ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ 17 ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯏꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯄꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯂꯚ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯝ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯆꯩ ꯆꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝ ꯍꯦꯜꯂꯒꯗꯤ ꯐꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯨꯟꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯤꯕꯗ ꯁꯨꯡꯊꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯀꯤꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯡꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯀꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯡꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯌꯥꯎꯅꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯒꯗꯤ ꯀꯤꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯇꯦꯔꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯦꯔꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯦꯀꯦꯂꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯀꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤ ꯀꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯆꯩ ꯆꯥꯅꯤ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯤꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄ ꯂꯣꯗꯨ ꯊꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯗꯨ ꯊꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ Impact TVꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯦꯠ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯖꯤꯄꯦꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯖꯤꯄꯦꯒꯤ ꯁꯔꯆ ꯕꯥꯔꯗ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯀꯣꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯕꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯄꯥ 59 ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯀꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯝꯕꯤꯔꯒ ꯄꯦ 59 ꯔꯨꯄꯤꯁꯇ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯄꯔꯆꯦꯁ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯤꯄꯦꯒꯤ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯀꯣꯗꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯨꯁ ꯀꯣꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯇꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯔꯤꯗꯤꯌꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯖꯤꯄꯦꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯆꯪꯂꯒ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯅꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯣꯒꯣꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯣꯏꯟ ꯕꯇꯟꯗ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯁꯤꯜꯚꯔꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯤꯄꯦꯗ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯒꯅꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯄꯦ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ₹59 ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯕꯇꯟ ꯑꯗꯨ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯃꯦꯜꯒꯤ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏꯗ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯦꯁ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯀꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯅꯣ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯒꯅꯤ C+ꯇ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ